katwakire Michael Sengazi ni comedian international ya performance ahantu henshi cyagiye wembe bakora mu Faransa bakita gute pre découverte yaragitwaye kiragimba mwamuhaye amashi ikindi kandi ni umumetisi w'umurundi n'umunyarwanda. Ladies and gentlemen, put your hands together for Michael Sengazi. Ya performance Bujumbura, a performing at Kigali. Yes. Amashia nyari he. Je ne vous entends pas. Ku bantu batumva igifaransa bazi ukwegereye. Uti je ne vous entends pas bisigura muraho meze neza. Wagwan. Kare. C'est bon. Bonsoir. Tureba bakize. Bonsoir. Vous allez bien? Bitangiye kugorana hari muri za se baba jama mu ishuri bavuga ngo 2 fois 2 abinyuma bagira 3 fois 3 bagendera mu Kigali tu burabumeze neza ariko naje meze neza ngo mutabimbajije narebe rwose ndishimye kuba ndi hano ndabona hari abantu musa neza nimwiha amashi musa neza kabisa mwiha amashi ku bantu batihaye amashi ubwo muri yizi murazi ukuntu musa. That is very honest, very nice, very honest. Arabati njye ntabwo nsa neza ntabwo nakwiha amashi. Iyi niyo VIP, merci niyo VIP. Very nice. Ko mbona hijimye Chita ni uri gukora amatara. Ekabwiza ukuri je Chita sibyo twazanye hano aboro. Arabanza bro aransere Shafi koma wazamutije inzobe Chita komona kwamuko man Chita n'igikara ku buryo man yakwanduza amakara bro like yije ashobora kuri kora ko ati ari kara ryanduye pe Chita yaciye hano kandi n'ukuntu aresha man uziko imvura iguye Pasi aramuhamagara akamubwira ati Chita mu byumweru 2 imvura izakugeraho igiye kugwa. Be na Muhinde nibo bafunga amarase bahagaze. Anyway, ibyo nitubitindeho. Man ariko wamvuze ko twe turabarundi bro ndumumetisi. Est-ce qu'on a des Burundais dans la salle ou bien? Les Burundais faites du bruit. Ubwo rero abatacyumvishe mubaze bene wanyu. Ngubwire iki? Burundi is a beautiful country. Kwanu mutarajayo, you should go there. Burundi is beautiful. Hari abakobwa beza nk'aba hano. Buriya de Benari hari itotomba avuga ngo banyibye telefone ukizimana ko batakwibye Pamela. Bani Burundi bigeze kunyiba telefone. This is a true story. Ku bantu bazi Burundi barahamenya aho hano. Hari ahantu bita kuri Bata. Bense ni nko kuri ku isoko. Sibyo aya ku kasoko hari mu mujyi. Jama anyiba telefone. I didn't see it. After like 2 minutes, barambwira barakwibye bro ndirukanga inyuma y'umujama biranani bro ntago namufasha. Abajama wagira bakora training n'imbwa n'ibintu nk'ibyo ntago wamufata bro n'umujura. Ndabura tu nababaye ndahagara aho ngaho tu na poa tu. Mbona undi mujama aje ku ruhande mutama hariho telefone ngaha shasha dushobora kugurisha imeze neza. I'm like bro isn't it you? Jewe jeni tuzi nanye je sinzi gituma. No, Burundi is wonderful. Like the first time naje hano mu Rwanda, I loved Rwanda and I still love Rwanda. Rwanda is beautiful. Ahubwo ni mwihamasha ahubwo abanyarwanda twihamasha ikora dufite igihugu cyiza man. Sikono mu mahanga baza bakavuga ati dushaka Rwanda. Oh, dang, you're from Rwanda. Oh my God. But it's a beautiful country. Ariko ikintu nabonye, it is very weird. Amazina first of all bahabana. Umujama wa mbere twahuye kuri university nize yereka. Umujama wa mbere twahuye. Arashinda musubiza bite se bro? Bite muse neza. Muse neza. Nje nitwa Michael witwa gute? Amira, this is not even a joke. Ambwira ngo yitwa apostrophe. Reka nkubwize ku bantu bazi apostrophe cyarico. Apostrophe sibyo? Iyo ni kakandi kaba kari hagati y'amagambo abiri kamega ngo kakavirigire ariko ko mu kirere sibyo ya virigire mu ijuru urayirebira ya virigire umujama yitwa apostrophe ndavuga nubwo se abandi ni kabaza ni abo muvukana ni point d'interrogation
apostrophe wala ikindi kintu naza gukenera umujama bro ngwino hano n'ubundi niwe munini ndi kureba bro ngwino. It's okay, you are not going to die, but if you die you die. It's okay. Nari nkeneye umuntu muri no boro bro. Bakwita gute se bro? Gabin. Gabin, très enchanté. Man, nangiye kwisubiraho bro. Uzi ko aza umuntu ngana guki gatera joke ntimusetse bro. Birangirira hano nyene. Sasa ikintu nabonye ngwino hano hagati tu, ngwino hano hagati. Clapton ari he? Ari Clapton uri before uni after muri gym ya before na after unuyu nguyu. Sasa wirakara bro. Sasa ikintu nabonye abanyarwanda bafite ukuntu basuhuzanya akaza akagusuhuza salama bro umeze neza agahita agumana akaboko amakuru y'iminsi bro umeze neza nanjye narakubuze byatari ndishimye ukubona bana ko mbona nyene usigaye ufite ibirunyu umeze neza ndishimye mu rugo barakomeye ndishimye uze kubansuriza sibyo bana cyakoze wari warabuze bro agafata akaboko akagaswinginga for like 5 minutes. You're like bro wandekuye agata sa nawe ubutaha si bro sa bro turi kumwe ubasuhuze nibagirwa kubasuhuza ati bro wandekuye nkitahira harakandi kaboro umujama nkore this is no nimukoma mashi we have very few minutes so umujama yakore yaransuhuje ahita mfata kunguko angira ngo bro ngusha nari ngukumbuye kabisa mutumaze imizi tutabonana se kutandeba nk'umuntu nyishimiye nk'umuntu Imana nari ngukumbuye kabisa umeze fresh isi nusurize sister se tugene muri iriya gahunda se cyangwa bro amfashe kano kaboro bro for like 5 minutes ni insazi bro n'ubu urumva uri very uncomfortable so it's okay ntabwo ngiye kugutereta bro wakwikamiriza. A round of applause for him please, a round of applause for him. Gabin sasa ikindi kintu abarundi n'abanyarwanda dusangiye sibyo we have comments about people's physique for no reason. Urareba umuntu umweruka yashize bro warabyibushe man ni uri docteur we kandi narubwo warabyibushe. We have like those comments kandi abakobwa nibo bakarira byatari. Gabin sorry byagenze fresh byagenze fresh ntago ngutereta don't worry. Mwumvishe ko did you hear yuko in Uganda bashizeho law against the gay people? You heard that It is very weird. No, barashobora kubikora nta kibazo, but between you guys and me, tuvugishije ukuri, the flag of Uganda has the gayest animal ever. Flag yo mu Bugande ifite animal ho hejuru is umusambi. That animal looks very gay. Na animal bro kaba kameze nguko. Uzarabe n'umusambi uri kugenda uragenda ugira ngo if that we are against gay people, but the flag is okay. Can I have It's very weird. It's very weird. It's very weird. Corona yarababaje abantu benshi, sibyo? Ariko hari ikintu yafashije. Corona helped few things. Ikintu cya mbere yafashije is for the guys kuriya mwambara mask after uyivanyemo ukayihumuriza. Now abakobwa nimwe mubizi hari umujya muza kugutereta mukanwa vraiment rwose ebana ari problème kabisa. Kandi abo bajama baba bari gukoresha zanyu guti ziri mu ipepu nyinshi byatari. Hewe bite dishimye ukubona pe bikakujaho byose. Nababa teacher nuko baticha mu ishuri araza ngo first of all physics is very ukumva ni imvura bro ni imvura kugwaho ariko koronije mask fa bigaruka hano bro urabikwepera he nawe uri umuja mugiye gutereta umukobwa ukihumuza mask uravuga ntago njya rwose that is good. Ariko kuri bya corona I was talking to my cousin i Burundi umutipe w'umurundi. His name is George. Ndio ndambwira corona yabaye ikibazo byatari haje mu ikibazo cy'ama price zarazamutse byatari. Ndambwira ibishimbo biharage korari Burundi biharage byaraduze ibiraya byaraduze
umuceri waraduze ibiciro arambwira ngo yego rasta ngo na za Serikeye zaraduze ibiciro rasta nabane bro ugeze ubizanye gute araje bro yarica arasobanurira arambwira ngo tekereze iyumvire wewe iyumvire tuvuge iyumvire wewe tuvuge nkawe wewe urapfuye okay sindakuyishe ni muri blague tu sivyo urapfuye upfuye bigenda gute banakupeleka mu frigo si ndio bakujyana muri kaga fridge apana ya frigo muira hafi ya masarada n'ibiki no kuri fridge ugahita wishura 40k y'ijoro after that hariho imodoka iza kugufata kugira kujyane bagusezere mu rugo urayikodesha nk'ijana after that ibyo byose hariho ikiriyo ugomba kwishyura amafaranga kubera abantu baraza kukureba ikiriyo ukishyura nk'aka miliyoni karajyamo aho ngaho easily sawa after that hakaza wa musaraba umwe bandikaho amatariki n'amazina aba bakobwa batubesha amazina n'amatariki bavukiyeho ngo hiwi ngo jiwe nitwa gege heko witwa Gertrude barabyandika byose Gertrude inamahoro Gertrude barabyandika ngo EG j'ai 25 ans ipu byo uriya musaraba nawo nyene urawugura bakandikaho fresh borozos bakabyandikaho sibyo nabwo nyene ugatanga ka dibare kanaenda 10,000 zinaenda isambu y'ahantu bagiye kudepoza naho nyene ukahagura ka 600,000 ukabura haguze sawa ariko hari abantu bashingura bashizemo nyene urabyumva urashiramo ka sima ntago bashiraho akavu akagira no ka sima nako nyene karagiye tesa senkana ubwo gashiraho n'amakaro bro ari harabimbwira ndatekereza nabandi bro mpita ndeba muri account yanjye mbona nta mafaranga afite yo gupfa bro no seriously nta mafaranga nari mfite yo gupfa uzi hamwe wumva wahamagara ukavuga ati uzi gukena ku buryo nta mafaranga yo gupfa nari mfite nta buryo bwo gupfa nari mfite sinari mfise uburyo bwo gupfa hamwe ushobora guhamagara ukavuga ati bro umuntu yapfa ejo se kuno munsi hari udufaranga ntegereje nta mafaranga nari mfise yo gupfa akaboro kanyuma ngira ndababwire ni ikibazo nabonye kiri serious especially abakobwa nibo babizi. I was talking to a lady arambwira ati njyewe I am single. I'm like warabuze se nta n'umuntu gutereta aravuga ati no the guys badutereta these days arakohereza message amaze gukohereza message hello pa agahita yohereza boroze man muri photo bro abate gusa uwo muntu ndamuvugisha gute sibyo abakobwa sibyo nibyo akabohereza some weird things some pictures of some places we don't want to talk about but you know very weird very sad. Jewe I found a solution for you ladies. Ikibazo nuko turo dukoresha technology z'ubu ngubu barafata telefone pa akayohereza direct. Dukwiye gukoresha amafoto nka kumwe kwa zamani muri buka amafoto ya zamani. Hari umujama yaca muri quartier akavuga amafoto ushaki foto yafite uruappareil rungana nguku bakoresha ama negative akaza. Ibaze rero ushaka kohereza akanuzi nyene ugomba gutegereza uwo mujama. Jama kaza ukumva rari amafoto ngwino hano tuje mu rugo dukwe akaza kinjira mu rugo bro wabanje ukogosha ko mona ubwo turi kuhareba neza ubwo sasa the procedure is very long ubwo arabanza agafata ifoto pya akayifata unafanya amapoze unafanya nini yote nini waza byose ugakora amapoze yose ushaka nyuma y'ibyo ngibyo ifoto yibona inyuma y'icyumweru murabyibuka wayibonaga nyuma y'icyumweru ugategereza akongera agahita amafoto ugahita umuhamagara yaba afite amafoto ya quartier yose bisobanura yuko uhita ubona amanuzi z'abantu bose bo muri quartier abafati abangana nk'uko nguko kare ukagira kata se uyu se ni njyewe se cyangwa aya hano ntabwo ari njyewe iki gikarasa ariko cita yagiye agira ariko cita bino bintu naha izuba ritagera kuko bari igikara ariko nta kibazo gakomeye ubwo ugomba kuzicamwo zose ukarabiza abandi bose ubwo wowe uwo mujama haciye ntagusange mu rugo ugomba kujya kuri studio iwe kandi kuri studio ukuntu byagendaga kera barazimanika hose uko nguko ugasanga amafoto yose aramanitse mukaza muri abajama nka 10 na bangahe muri uwo murahita umwe wese ararebize ati
Ingi oyu ni pious kabisa ni kwaresha. Yego katurebe oya ntabwo ari ngewe. Clapton agiye yabyibuha basi. I think that would solve the issue. That would solve the issue. Ku bantu bari hurt by that joke ubwo rero nta kundi nyine gusa ko mwayishuye. Urabasubiza se? Ntabwo yabasubiza. Papa wanjye aransetse n'umurundi. Ariko afise ya blague yama yaduteye iyo hari abashitsi haje abasitsi arayisubiramo akongera akayisubiramo haje abandi cyumwero gikurikira akongera uzi hamwe umenya ugera hano ukamenya lyrics ama lyrics narageza umenya lyrics ya blague bro akayisubiramo buri munsi bro buri munsi ndababwira iyo blague arazavuga ati bo il y avait c'était une femme yari umudamu nyine akuze arakuze cyane elle était vieille vous connaissez la vieillesse arakuze elle vient parler à des bashinga ntahe comme nous elle dit donc mes amis jewe nshaka kwipfira je vais mourir ndashaje j'ai 95 ans je vais mourir rara meme turamubwira madame s'il vous plaît calmez-vous ntidushobora kukwica ntidushobora kukwica mais bo urashobora gufata ibinini ukabifata ariko biratebaho gatoyi bigatinda ukababara kandi ntiwopfa directement ariko ufashe icuma imbugita ukayifata ukayikubita munsi y'ibere fya direct ucujyama mukecuru aragenda wa hashize isaha agaruka ari muri Zikurye agaruka ari muri zaramubwira ati byagenze gute aramubwira ati madamu omvuza adi il faut gucumita aho ibere ritangurira apana aho rirangirira s'il vous plaît abandi mazayumvejo murakoze cyane mugira ijoro ryiza Imana ibarinde Kabukinga bongera inyana ubwatsi Kabukinga